Kurumjari. North Window TV na sandok chariba news analysis meng tabiri bapum na mapu ahan mamaktada taram na ukchari. Ngasi Imphal da phone kiba marueba pouches sing da kari karam marueba headlines sing yauri bage haibadu khana na bagi da makta akhoi studio selection dina laibire meng moina panjarabda oja sograpam buvol political analyst. Oja bo hame makada North Window gi maike de taram na ukchari oja. Thakachari oja ngasi gi analysis se makha chathara point ngasi gi hogi ahan ba headline se hogi yaba nungai taba haiba tare hogi nagami cham taru hat khibadu achauba ashoibani amasung ngakpiu haina kuki zo council na phongdorakli oja masi hogi naga taru ki hogi kuki zo sing na pen da ba herman badagi hat khibani laibak thibani haina hogi KJC na phongdorakli ba wafam se hogi mibu tamthina hatlaba matungda lale ngakpiu haina hai wafam jeza ngasi gi press statement jingarang thoki bani adu ngasi nungale adu masana lana khoi hatlen haijara ba phawda hoji lengang na kari action lokhoi kadori oja sai bitang je kamai thambini oja an marui ba masi gi sephongling na purok pa headline sing da yang marui ba haiba tare ana North Window gi viewers sing ikai kumna ba thamjari tasengna LIRIL pukula iba kanu se wahang se yamna koida koigi nuai ta bahai batare malim gi human rights bharat ki constitution na piba kogi miyoi bagi hak ko si gi mayam se koigi neherpa gi universal declaration of human rights 1948 ki kari gi laiba hek malim gi miyam sina sakhola pugi matung ina yanari ba miyoi bagi hak ki mayok ta sathaba genocide ko masi su koigi Rome Genocide Act of 1948 ke laigre and Rome Statute ICC ko international koi criminal court ki kano laigre sigi mayam si yenga sigi mayo ta chathaba adum crime ni aduna koi zo council na masai gi yamna yellow furup manga hatpagi naga ko hatpagi kano ki koi jam nuai tena laiba haiba tare thamoi sida chuguma se ngakpi dana lere pa mayam singa sida LIRIL swaida aina thamningi se amabo were hatoga ngasai gi ata lale haiba kanu se grave mistake haiba kanu se masi yamna yabum thokti malim yuina masana kariguma justice ka su yajagadabani lale haraga kanamantana kokpiba tobase malim gi law na yadi aduna hawjiti phare amabo were hariba misam taruktu Padi hiram badagi adagi kano koi kano togdi habi to atom statement leidina khangdi habi badagi na singba adu mayam tawre aduga sona nagagi mai ke dagi na kuki tara mari am sep oina koina phange adu sai kitang kano humanity na civilization ki thak tu wang bani na ala so nga sidi praman seng na masana maran yajare ko sai gi kuki kanu singsina miscreant sai batare perpetrators mayam singadu kuki gi kangrup tagi hariba koina hatpani madu yam nungai ta thoduk ni koi lanjare haibagi mawong ni hari se adu masana proof tor bani na hojik LIRIL na hangi ba wahang akoi makhoi mathakta kari government tawgada bani sini ritara gadi moi book toro kauro na tara samon taro Constitution ki or India Constitution ki makha mayam IPC ki Bharatiya Nyaya Sanhitya anuba act ko sigdela yo provisions mayam singa yam thuna apply tawrakanda kendra ba koi ki tongan Ziralong community ki Kawi community ki kan miyam gi misam gi adiga koi pulam yellow fruit mayam gi thamoida misam miyam gi thamoida pendri base kokna be action taken do madu hobu yare hojikti masana masa sigum gi perpetrator oire adiga madu lan khre hai wai sina ngasai genocide kudimo ki pakum di woi ki de ko ayamba kanoni ayam kanna action la kan koi magi lan khrai wai do hai bi wani maramaduna even koi genocide convention 1948 ki article 2 lairi ri Rome Statute ko Indian international criminal court ki makha da article 6 lairi sina ngasai maling gi post phana yingjil laga lairi bani human rights declaration magi kano maya ama 1948 ki piduna lagni bani sida amuk Bharatiya Nyaya Sanhitya Indian constitution gi ban article 21 gi kano gi right to life ki kari ki mayam singa sigi yenga kanda
hojiti 𝐍𝐄𝐖𝐒 ko ki 𝐍𝐄𝐖𝐒 gi kano singsina moi gi fix tawra matungda makoi gi mathakta makoi gi tawham thokpa ain gi action yam thuna lawra kanda akoina action akoi taken nama akoi utpa sangi aduga matung manau sigum se thokna ba tahoi daba nga ta thoi daba nga ta ngasi bawda mi thire gi torokliba kano kuki 𝐍 natraga chin kuki haibina singba mayam singa se si matangda akoina yam toina haribadi kuki or khongjai 1951 gi mamang da lakhi bado madu aikoi ga leiminaraba even indigenous yellow fruit ni haina akoi da lawbugi akoi gi wakhalo lei aduga kari 51 gi matung gi la illegal immigrants mayam singa se masi the causes of unrest and violence in the state of Manipur Marakshidani miyam NRC National Register of Citizens ko gi update tawna Manipur gi oina akhanna na natrabadi amukana shanti koina phangbugi kanu se kone yamna lapi aduga haiba sagi mitop khandokpagi posima yam thuna ikoina any action taken ko election ma citizenship right ama pidring ama khandokadabani madu heta loisan se hatoksi na tagam tokje haibana te malengelina na ko refugee law lady aduga illegal immigrants singi akoida detection tawba deportation tawba magi rehabilitation tawbagi mai constitutional kano mayam lairi guarantee si mayam se moida pira kanda madu kano tawdabani mito miran sa haiba wafamse masi akoina kano election process mikan gi process namadu yarim kai changdana ba lakna gadabani masi dita phur khuding na puna chamin nagadabani ama bong wera webda specifically leading gi wahang dala akanda genocide violence has no place ko in a human civilization maramaduna mariti yamna pingdon pomna lairiba misam taruk kano agar sibagi daitu koi lowa mi thola abanina maduda ngasai justice amakak pura kanda matung nau thopa yade ko haibagi action taken se masi am thuna concerned authorities na government na madu lokakadabani han thamgi ko ozaduga mo koi gi kano gi mai kai dagi koi gi kuki 𝐍 gi spokesperson haibitare mokoi na thamakli ba mudi man se koi gi kuki 𝐍 village sing da government na chara thakna bagi polam sing se pi ge dabani amadi mokoi na taliba separate administration gi khongpham lengdana adumak lairi khongjang jamhana changchin gani haibagi wafam su lairi aduga kuki sing da su manaba mi yeng biu haibi wafam paliyo za sabetanga di kamai thang aduni oida pada tahi da wahi nga tanga saigi akarni manipuri thugai ge sana badi piu adagi leidana sambandi khage aduga yimlona badagi asa thak lanjalo haibagi si taba yaba sigum wase amata ngangoi haiba maramaduna kanoni akogi mi se wondribra wolabra masagi state ang phawa leijarakta masagi history su leijarakta aikogi sahi lisang chinna laiba akogi mon aina toin haiba du malem gi Montevideo conventions ki kan malem ki country miam semna rakibagi ru country singa ga puthana rakpagi UTI positivity juri ga nga saigi miam na loina yana sigum bagi masjet ama criteria am moida fulfill tawdaba adugo makhoi gi leibak ama gi history ama leirakpagi masjet ama ka monument check masjet ama leibak masjet am puthopa ngamdaba ko Manipur isagi di tuan mafam da ikoi gi leijari ban Chursanpur itself maitai ningthau gi maming da tholi bani aduna sigi leiriba mayam sing asi akoina khangminna ba ma sangba aduda fur masa mayam ho akoina kai dong hede tuhot ne pagi kano lakte lam hen ba lak pasing adudi manaba apun bana akoina nga aga akoina puthaba jeleba khuding ma ki satnabini aduna Manipur gi sok lam hen ba akoi kam haw ngawgi khopagi akoi gi kano khoi adum akoi ningthogi matam na thengdaraga control tawraga lakibagi wari duna tonga be itihasi matek ni mapum oina phuruk masa sing akoi gi pi lising amatang leiba lising ani dang leiba akoi gi mayam sing ase akoi nungsina na hinga lakpasina akoi da democracy ahan ba kano se bharat na democracy leitinga da akoi di democratic form of government in 1947 da isagi constitution ta leijaraga election tawna singtam gi tonga ba lakribagi akoi wari ezira da ahan be election tawba aduga constitution leijiba leiba masani gaina adugi lakseba pot amani habani da lirin aduna sideda sigum basigi wari che amatang puthuru une kari ngasi dagi sahi changa gi me amto moina pangyek ta election ba habu yaro habani da cartographic evidence na ngasai gi amna sanga da bani akoi 1500
की हेनरी यूल की मतमदगी मतंग लाक्तना लॉर्ड पेम्बरटन लाइन विलियम बेंटिक लाइन लाक्तना मधुगी अदगी इंटरनेशनल ट्रीटी 1762 की लाक्तना 1833 की लाक्तना 1834 की कबो बिले यौसलकपदगी अदुम अखोई से कनो ट्रीटी मयामना प्रोटेक्ट तौरगा लाको इंटरनेशनल प्रोटेक्टरेट स्टेट अमगी केनोनी एनीवे कंट्रोवर्शियली मर्ज तौरे 1949 दा अदुगी मखादा लाक्चरगसु अखोई से शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा शेड्यूल 1 दा लिस्टेड तौरबा यूनियन की कनो अमदा ngaga leigro pot amani maramuduna aikoida hogik tawdo isa aina marakida amtanga hayogi manipur gi main issue se aikoi gi kanoni territorial integrity ngakpasini karigino hayo matamda khunda laita minar liba phuruk kunthra ga kanu se निपान मापन जे लिरिन मसी की फ्यूचर लेती है मसी मसी थे थुगायो मतलब माई फिजिबिलिटी लेती इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली अमत लेती है अखोई की फुरुक की से मयाम सिटी सही कोई कानूनी पूरा सारो मोरोंग नदना अमगा इंटरमीडिएट्स नत्र कल्चरल कन इंटरलिंक तौरगा अखोई से संकलखिबा अदुगुम कनो गातनेबा अदुना सिगी पोसे थुगायो मतलब अदम सोइनायरगा अखोई इपा इपु मयाम सही लिसिंग क्या nga atham पोसे अखोई तुंगी मिरोंदा सिनबा ngam nungai ni sai su jing ngam horoi dui buneba adugi neba ina apun bugi saktam ngakpa sing yauduna kamana tam leiduino tam ji yauduna kamana sing leiduino loktak tam sing gi senthara pa isen ani gi mari duneba ise loktak leram dredi sing gi isen du ngawra ga panhung phang sat khini haibani da loktak ta targa khoi gi phaja punamaki kanu biodiversity gi natraga phur mayam gi mingchen oiri neba ko Marabada sigi mayang ki breakdown si library aduna sigi matangda aikoina integrity just be taken very seriously 1997 gi matamdagi naga gi pisto hogi matamda akoi miyang gi apa matungina even akoi da maduda akoi gi kanoni 1997 gi march ki tang tara mari da amaga adagi july gi tang tara mathoi haibu numit ani sida hanjan manipur gi assembly na ngasai ware am lawraga manipur territory integrity ji ngakani sanna ma phaima kai bi yaro gan lawkhibani adu hataki मेथ्रीदगी लाइब गवर्नमेंट की डिसीजन अमखक्ता अखोइना याम नुंगाइ तबसे अखोइगी असेंबली की रिजोल्यूशन अमखक मरमदि मणिपुर की थुगाइनबा सेफरे एम्यूटेशन तान बखोटपगी वाफम से लाका मतमदा मणिपुर असेंबली का हेलोय हाइबा अदुना वारी असेंबली ना हाइदेबा एमएलए नत्रगा लीडर ना हाइबदुने Assembly resolution is very much important under the constitution in India never even article 3 sanabagi matang da la ena khalagabu ngasai ka president na kan assembly gi kanoma lorka duimi ba maramutuna kan yamna kanoni decisively article 3 kanu se manipur gi assembly se si kai ba yaroi हाइबगी वारेप से मसी हतक की लाइब कनगी 2014 दगी पार इब गवर्नमेंट की कन असेंबली की वारेप हतक की इशू पार्टिकुलरली मे 3 दगी लापदगी अखोइने लव उदम से मसी मदी खोयाम नुंगाइते मरमदुना हारिबा कनो सिंगदो एकोने यामना सेक्शन ना सिगुम बसी येंगहौरा कांदा मखोइ ओइबा हे कनो ओइदा पादबा मयाम तौरगा लापसे मसी कनो अखोइ यादनबा याम सेक्शन से अदुगा हारिबा जेनोसाइड की मयाम सिंग से अखोइना डॉक्यूमेंट तौसी ह्यूमन राइट्स की तमक लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना इंटरनेशनल की थाइक यूएन की ह्यूमन राइट कमीशन नत्र मतम की अखोइ मणिपुर में अपुनबा की सक्तम दा सैफु पिरा काना अखोइना करी तौगदगी हाइबगी यार ऑथेंटिक ओइबा इंटरनेशनल की थाक लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगता को मादुदा डॉक्यूमेंट सबमिट तौबा याबगी डॉक्यूमेंटेशन से फजन तहनिंगी अदुगा इन द मीन टाइम अइना मुक्सु अइगी साइट की छु मियांगी सेंजरगसु को कोई अपिन तोनिंगी से इवन अमंग द कुकीज 1951 की अमंग दी लाक मिनरीबा लैमिनरीबा इवन थादो कुकी जो कम्युनिटी की फुरु सिंगा यामना चौथोकना थोपिरगलगा हौजिक्ति मणिपुर की अपुनबगी सत्तम सिदा अइखोइना यौमिनबगी समिनबगी लंबी सिकना असेंगबा पीस की लंबी ओइगनी अदुगा इसिनी नाउनी मरी मतानी हाय हाइदना मैतै अइखोइना कितंग मतम लौरे को मैतै अइखोइना मैतै अइखोइगी तमक्ता पान मणिपुरी अमा अखोइना सागतपा लगा लमदा बेस रो सागतपा यारोय कसा रो मैतै ताय हारे कसा मणिपुर की निथौइना पालमी हारेगा कसा मणिपुरी ओइगदौनी गायना हारेगा तामदो नेभर अखोइ तालोय बंगाली की सिलेट की सरु अखोइ ओइगदौनी आ ब्रह्मा की मंडली की सरु साइ अखोइना ओइगदौनी
हाइबा सिगुम उइरोइदब थबक सि अखोइ तानबगी वखल अखोइद लैते अदुना सिनगी बर्मादा लैरिब सिन स्टेट की मागी मियोइ खरा सिदा लैरे हाइरा कांदा हेता अखोइना मदुबु कनोगी जालेंगमगी कनो सरुक ओइगनी हाइदना हेता खानबगी वखंदो अखोइना मदु यारोइ मरम दुना सिगिदमक्ता अखोइना यामना सेक्शनना कनो कनो अखोइ वारेप लौमिना बसंगी कुकी जो कम्युनिटी की अखिन इनाउसिंगना 1951 की मतुंगदा लाप खंतोक एनआरसी तरो खंतोक की याजगदबनी मदुगी ममांगदा लाइबा मयाम सिंग थादोक सिन कुकी लैमिनरिबा खोंजाई की सरुक सिंग दो मदु अखोइ की कनोदा मणिपुर की सिन इनाउ गेलो फुर ओइन लैमिनगदबनी हाइबा वाफम से थमगा कतंग होय Ozam mathang da mulak jage akhoi zawjang tekta mapangal kalaba IED ema pokhai khre asokpani Churchandpur hospital da puraklam le none police na di pokhai de hai khopum PS na di PRO da hangbiro hairaki ozam asi khoi ngara kupung ama khairum tar pa haibata re none district ki manung channa khoi khopum PS na konba zawjang tek khoi mapangal amada mapangal kalaba impressive IED ama pokhai pada cookie melter ani siraga ahum na sokhi bagi masi khoi social media platform da viral ora ki bani habata re oza adubu masida khuna thodok asi khoi KNFP na khoi ki KNF ki kangbu amana IED plan tongna ba hotna bada soi badagi pokhai ramba yai haina chingnabadi lai haina badi palli adubu oza masida asok khoi ki none police na di pokhai de na hai adubu amarom da khopum PS na di PRO da hangbiro haina har ki habagi wa koi pause kamai be Lirina haibudumok adum sumba am yaugre akhoi hingsa tawnaba honaba da soibadagi akhoi pokhai bani haibuduma adu asengba oire haibasinma aina thamge aikoina yamna toina adum hairi hosi so adum lambi leite mapandagi laiba mitop kuki sin kanguna manipur thugaina bagi lalong aduga madudaida tongsillaga malhallaga मखोइबु सिसिनरका प्रॉक्सी वार तौरगा मणिपुर चथरिबा लोइलम मपु हाइबा तारे सिगी कनो सिगी अनि सिगी पार्ट अमगी कनो नेबा हुजि थुइबा कनो मयामसे मरमदना मखोइदि हिंसा नतना मखोइदि रिजन लैते साइ ममांगदा हाइखिबदो मालेमगी लेबाक सेमबगी मालेमगी स्टेट चाखोटबगी मालेमगी पुवारीगी मालेमगी स्टैब्लिश बाउंडरी अमा लैरगा लाकपो कुकी सिन नते सिन कुकी सिंगना 1819 गी साइदा मणिपुर चांगपो हौग्रेना लाएना खल्लगा they became a part of the Manipur Manipur have a lamdamdugi like Maitei Singh Mandaleda Burma citizen ki part oigiba Bangladesh ki Sileta Makoi citizen ki part oiba even you know naba Assam Tripura da Tripuri Manipuri then koi Maitei Assamese haidana Barak Beli diga laidiba CD Malian Yanaba ngatani in the same way Madugi lambi to the koi sin state of Burma dagi laiba matamatangi laiba sing the 1951 gimamang the lapodagi masama susing aduna Manipuri ko hairaga khongjai Manipuri natraga makoida tholaga laimina badudi aikoina adum hek pokmina bisini na udona koi lawgani adubu laihoriba mayamdugi misang yambagi natraga masing yambagi khudong chaba lawraga Manipur demolition theory Manipur thugaina basinba aduga makoi strength kene b gumba kari gumba mayama masida kana pusal akanda koi gi lejeri ingta pa thugai gene na khanba sigi wakhalona se hoji phob muida koktri aduna hariba asi laibanina aikoina nimit khudingi bhale si khudong chaba yengna lairi hayengju hojiksu hanna hanna lerin hai base sahi phazalak labani government ma si thingnaba concerned authorities and security forces singna yam effectively ma si tawungam mam thopani adu tawungam dabagi ngata sunnate tawroi haibagi kanoma adum khara tawhunbagi kani khara su yawbuduna masi misam yamna awa si khangbani maramaduna aikoina hairiba saigi pot mayam sing se yenga kanda akoina yam section na hauji shu misam yam sing se community for khuding ma kemisam yam sing yam section view maro particularly CSOs and then mayam library ba daita lobiri ba mayam sing sina adum hena khangbira baduni madudi hauji shu horen su hayeng su anywhere any place any time khudong chaba yenga violence thokna ba violence khuthang da makoi issue se hingan banatana makoi gi atopa historical document laite makoi gi wariba ngasai gi concocted history the based over like
sing madu hayeng malem gi thakta la akanda natraga pi wari chana bada la akanda madu satna ba yaroi da pot nga tani ko adu siguma mayam si yenga kanda violence asi thokani haibase yenga kanda madu gi precautionary measure preventive measures mayam singa se lokhat hobagi akoi isagi maike da gi government ki maike da gi sangi aduga kasa ta sengna achaw bomo pokhai kre haibase soi adum summa wafam ni aduna madu saigi improvise saigi kanado bomb do madu kanani akogi misam yam halengdana hatpa khotpa se makha sathaba yanaba tawbuda masana masagi oiba suicide haibadi kaijaraga sijabagi case soidana oigani na thambe ko yama chuma ofan yoza thambigi boza mathang da mulak che yoza tampak ta irang laitre naga ko ki khanari ba asida maitaina mayamba ama oina mayai de lairaga khamdoksi haina koi gi cm gi wafam ama panba koi gi phongdokpagi paw ma yaure yoza samlang chu ka main thamini yoza big brothers haibase koi manipur gi puwari da adum hairaga lapani maitai singna ko hojik manipur gi population se phanayam na hongba ahongba dimo agabik disparities na jingba ko mayam gi issues mayam koina nainari amara maduna even SIR to da koi singna ba adagi den ta NRC to da ba yarak ta ba siguma mayam sing adagi ILP gi kana si effective oidabra lugo tangai fadana masiam effective ohen ba gi mayam koina kana to masi yengba laibani hojik particularly lirina hayo potu kenu neba anta point do tampak ta irang leitre haibase kana masi koi maitai singna maitai na mayamba moina au lawgadabani haibasini aduna big brother gi role si aina harise 53% gi chang modi leiramgani hojik se ko woiri big brother se aduna ni akoina mamang da hai khriba do hojik manipur da tongan ba mapan gi ithin mayam dagi majority chauvinism gi element dagi irrational minority complexity gi kano pot se akoina thengnaraga lakoni maramdi manipur gi itihas da hokhiba sai lisang sang thenghang da mapalam gi ithin changakpa dharam gi mingda racial discrimination gi mingda aseng amang gi kano da ikoina adagi den akoida mapan gi dharam major dharam ani changakhiba mainly Christian and the Hindu si lakhiba matam dagi madugi diversion duna madugi impact duna singtong gi marakta khairakhiba madu mateng 1960 gi MLR ek laksela aga mateng pangjalakiba sigi mayam singa sida akoigi even among the Hindus mayam da Hindu gi leiriba mayam singa sida chauvinism gi role ama awang thaki lakibagi matamgi ariba matamgi laikre aduga even minority singna madagi thajaba mangba hogiba punamak adu matamgi kanonda sakhotpagi malengi laibak atei su thokhiba ngatani Africa gi dege na topa jaga sing sida su ko masi mayam chu hojikti loinabak samtho kanda malem si ngasai global village amagi kanon la akanda socialism gi adika communalism gi den ta ko yi kanu mayam ma ko democracy gi oiba impact si laibani ko feudalism ga jelo ma ko muthal akanda sigi part asida ngasai gi hayu mayam sing do kautho asi haibani madu di yumpham oira kanda ikoina hojik ningdon pomaga akoina makha sathagadaba nate hojikti ayam madu erase tawgre maram aduna big brother gi rules se maitai singna adum lawrga su la ena ina lawi aduga aduma lawbuduna bungasi pick up furu masa mayam sai le sang sinna akoina kana khoigi hingduna la ibani tasengna maitai na yamna phattaba akoigi community ama ari matamdagi oiraklagadi furu masa singa se akoigi convert tawdaba natraga loisan ba haiba tare sigumba se agi history ama oiramba suyai leiramba suyai madu manipur gi kana iban puyada natraga manipur gi kanoda koi chronicle even saitharon komba gi account da manipur gi history gi account da adabana fur masa sing loisan gi wari se ngasi phaw thengnadabani masina ikoina big brother gi role do lauri hoisu lauri apik kharam gi kong gi koireng gi lairibo ko furup singa se protect togani akoi gi chap
chap mana isini no mom de ko charo morong da na history ko no maya ma ko I amatagi ko no ina ko leigrabani ko amasi concept ta sini big brother haiba se amasi lehendana ba ko na ba tongan ba British ki matam dagi ko koi adam divisi policy ma mai pak na lakre matam du ni naga ku ki haiba asai exclusive area haidana leira kanda excluded area leidana administered area bo the konjala ka lakhi bagi wari madagi adiba ine policy lakpa hilberi khaido pugi wari atena matam gi wari nga tuni manipur gi sanglaba la sai lising ani ahum gi itihas ta ai khoina leiri bode British ki makha sai yang khai taru khadane aduga hojik India ma kha da 49 dagi la iba sai 100 mu ki swai ji pasala ka da sai chama ga kun thra gi sani gi wari khatane haibani sai lising ani gi manudani gi makha thari bese bar madugi mama atop lem holi sai lising gi mathakta leiriba history da aikoi se amata oina nungsi saran na tarega semkala ki manipuri kunai ni ningthau humdra tu palaga ko hojupudi feudalism gi patul koina muthatta ba ya da tarna ningthau gi sasan je koina lehenda bani ko aduna sigi mayam se yengminara kanda hojisu akoi gi divisive policy ama aikoina chathaba sidi ure dana proxy war ga hairaga masagi oiba interest katang melen india gi yenga kanda periphery te lejari ba aikoi gi pe so pikna lejari ba state si masigi dignity magi history magi culture ka mayam values mayam yang tabadagi ngasi di ekona divisive policy si amuk anoba lalong ma thingari dena ko amasi akoina khanga ga adum thingnabam changmani aduga aikoi gi marakta gi lairiba even authorities representatives sing adigi even experts sing na yari ma kai central leaders sing and authorities and government ki lairiba keno mayam se masi aikoina fully convinced to bangam gi akoi the potential natraga akoi leadership ki role da kharasu lagetani adudani hoji aikoina akoi leadership ki role da politics have si yaw da ba yaktaba malengi na ama laibani na political leaders mayam should have their even say basic knowledge about the integrity history and the culture and values of the old trained not less than 39 say koi ethnic communities of Manipur se khanga kanda masugi opposite tor kanda swaidani akoina article 371 c je north ki India gi Nagaland or Mizoram or Meghalaya or Arunachal Pradesh me am se their territory had been protected already by article 371 c gi makha laibani but Manipur is still yet to be protected ne aduna how you say political regional party thola e akoi da su am vision with the regional party adagi even say Zenji nungji kan pa adum high ko akoi de nungai ta badi yamna prominent oina tholpa ngamda ba yamna vision document am pura kanda mani robe issues mayam singa si address to ngam bagi impression miyam de impression lobu amta ngamdri heba hana gi congress gi and also like then BJP government ki so like and then regional party ama lairamba hojna laina ba hojna regional importance lakpo were puna asidagi aikoina leadership ki role se aikoina kitang wat po ui aduna leadership haiba se leader khatang gi wa nate magi makha da lairi ba toma potential members mayam sing the collective effort amaga loina miyam the impression vision piba ma changi ko aduna hariba mayam sing do yenga kanda aikoina article 371 c gi makha da aikoina constitution guarantee amakhak lobusina Miyamgi Kanomako about historically evolved territorial integrity of Manipur should be safeguarded under Article 371 and the or of the Constitution of India se sin maru oyena nanam thamningi ko Mazam mathangda mulak jabda kogi center gi yaka yenglaga lenga kadabagi saruk sikhibane na fai ibubi na kogi ngarang ase kogi taral pan super lok sabha da Manipur inner constituency gi member oina wasak lokraba professor agomcha bimol akoizam na chahi ani farak pagi thoramda kogi kano India gi constitution na piriba hakudimak ningthina exercise chobada central government na state lenga amadi affairs could thinjaningai mathau sunglai leite nathai masida constitution na piriba haksing adubu nathai raga center gi yaka yenglaga makogi khong paiduna lenga ki khalabadi power paigadau sharu mikha ponba pamlabadi ipaipu singi matau tamduna sikhibana saruk chama hena fai haina Manipur Pradesh Congress Committee gi president okram ibubina phungdokibani habitare waza wafamje kamai thamini sa
adum phajai ko aoi political leader singi thorappada history gi kaigumba part ipai pulda laikatpa ningjingba siguma mayam sing asiki saru khara chiti even yamna phattaba mi phawpada maramda koi ki senglaba asengba sangchang lawna thoki be event sing lagi athaubi ko mayam ma koi gi mamangi matamdagi lakhiba mayam sing aduna koina haurakliba lairio mioi sing asina opposition ogara congress adagi ruling ogara sigi oriba event sing aside adum ningsingeba ko adu ai wahang daga lakadoribra kano khoi gi kano sambidan hatya divas ki matang do lakadoribra le laktragadi aina sum panning di atai ki sunati 19 khoi gi kano ni 2024 gi 25 July da BJP naga toroga khoi gi constitution murder day ga in tobiba 1975 ki 25 June da thoki bagi episode to adu ke matik tam thibam kano ni haibani da aduna constitution murder day anu sambidan hatya divas ka ina ngarang tawbra na tawina khalti ko wa bar sin mathungna amasu aina sum thamning gi congress ki matam dani haibani Indira Gandhi ki matam dani haibani adu da natna hujiki even RK Dorendra की मतलब 1980s की अदुआइद फुल्ली कनो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स 1958 पुसलखिबा अदगी मदुगी वाथो कनो नि मिसम याम हाट पखोट हेदन मलकपदे खांग गमद्रबा मणिपुरी नुपी सिंगना को मणिपुर की नुपीलान 1904 मणिपुर की नुपीलान अनि सुबो 1939 की वाखलोन अदुदा ngasai gi paring duda madui masa masuri मणिपुर नुपी सिंग चोंथोरागा मैरा पाइबि थोरा ngasi बाव लांथेंग दरि बने बको सिगी मयाम सि येंग कांदा वेदर कांग्रेस और बीजेपी की हुनब आइ थमनिंग दि अदुनिदा ngasai gi kanoni election naksal ka matam sida kanna pahunda hunaba ka adugi kano dugi part amon adum lowi aduga haribo dudi sumda banati aseng bani ko akoi former CM manipur naga haribo du aseng manga tani aduga haujik lairibo isna haribo du aseng ma loina mak oigani tawdadi practical da ngasai practical approach thaba on tawbi da kari tawbi gi under the manipur under the rule of akoi gi kana congress manipur under the rule of BJP adubu sahi patho odi congress na bari helangani ko alo manipur na thengna khiba awa thenga kaya da sathi be extras di CN killing gi supreme court ki order IT 56 ki cases ke kana maya ama extradition killing lai khiba state terrorism gi proof tor lai khiba history kan ham tan kak pa yaro hai bani da amara maduna masi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯩ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯅꯤꯗꯅ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯒ ꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯆꯝꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤआꯔꯄꯤఎꯐꯀꯤ DGꯅ ꯀꯩꯅꯒ ꯁꯨꯠ ꯑꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯄꯪꯌꯥꯗ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯅꯣ ꯑꯞꯁꯄꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯔ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯔ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ DG ꯑꯃꯅꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯕꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯃꯃꯤꯠ ꯈꯔ ꯎꯐꯥꯠꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯥꯒ ꯄꯪꯕ ꯃꯤꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯇꯥꯍꯧꯗꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯍꯦꯟꯇꯣꯛꯎ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯩꯅꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯝꯒꯦ ꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯦꯀꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯔ
ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPB ꯃꯣꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯝꯊꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯇꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯟ MP ꯏꯂꯦꯛ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯁꯤꯁ ꯑꯦꯟꯇꯤꯊꯤꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯀꯣ ꯊꯤꯁꯤꯁ ꯑꯦꯟꯇꯤꯊꯤꯁꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯟꯁꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯏꯁ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯗ ꯕꯣꯛꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁ ꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯏꯕꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯟꯅꯔꯣꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯟꯅꯔꯣꯗꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯣꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯇꯧꯔꯣꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯕꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 30 ꯀꯨꯟꯅꯤꯗꯪ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣꯗꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯅꯍꯜꯂꯨꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤda ꯑꯗꯨꯗꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯥꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯄꯪꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯄꯤꯔꯒ ꯈꯣꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ CSOs ꯃꯌꯥꯝ ko civil society organizations mayam nutrient leiba people community naidaba furup naidaba mayam singa siga iroina na kariguma khara lakani haigani ko soidana lakani madu yam section da hariba even CSO mayam singa sisu khoi kanoni yam wana dum honari bani aduna mogi khare hena wana khona bigani na khalli aduga particularly kanada karam decision wari miyam na logani aduga even kanoni as long as constitution india gi makha da na leithariba pot asida lakadoriba khara constitution manungda kadai phawdi manipur gi apunbagi masang ngakadauba manipur gi misam mayam community mayam gi manaba khunai ma ngakna puthagdagi haibagi road map ama da tawrakana miyam gi consciousness tawrakanda chap chana matamduga chana ba tholakwa party aduna lead tawraga adum lakadaba pot adumadu miyamgi kano oi haibani wakhalon adum oi soidana su oirakani handakti kara kanoni miyam se katang su wakan khanma male mandi pai pugi ma event lai oi khra mayam dugi kano isendo skara sapong la pusumali maramadona de senna thumna natraga mitha hanbana handakti ya yadu mandina su khalli maramadona aduga yabam su thokte aikoi se khangen pham yoro tanjamani te tei matamdana khara yabe adjust toromi hojiti khangen pham yoro tanjamani last ki aro mi kup sida ikone yenghodrabadi aikoi lakadero miron kayana minai mikha tharaga mi aduga matik chatawa akaiba manipur singkap segai dong kai ba mayam ta isa isu sina aikoi bu mapa poiba aikoi gi mathakta hat kan hanna laur kadaba matam do soidana adugi bopun sirona mangasi aikoi mion hingani haibo kisima thamge ngasi gi miron se masi am responsible laina yamna collectively wakhan khanbira ka tungi da makta generations to come aikoi miyang gi ba aseng khonjin kholawa thopagi matam oire haina mai thamge ko yamna chumba yamna fazaba pham news ana thambi ki boza yam nungai je oja gi matam achimba kitang kai thok piraga notice window gi news analysis saruya biduna analysis asibu mapum phan bi gi damakta oja bu haningai tana thakap phunduk chari loina na notice window tv na sanduk chari ba news analysis matang ase loshin jari mieng tabiri bapum na mapu ambuka suhana khurum jari Northeast window mieng tabiri ba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada
अथुबगी ओइना दुबईगी वेयरहाउस वर्करगी थबक कौरी हाइरिबा थबक असि एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना कुंट्राटरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा duty meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोल की दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिन बिराउ स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस की कैरियर काउंसलर की फीमेल अमसुंग मेल की अहांगबा पोस्ट अनि कौरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA लोइबा ओइगदबनी फ्रेशर अमसुंग एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबिबा यागनी हेना अकुपा मरोल की दमक 7005063196 नत्रगना 9366230077 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना अखोगी ऑफिस Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da Lengsin Birau. हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करीगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांगबा थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ